mbona shapi niswingine kawia mbo mukayumba ya kwamba kuna mala kujana pamoja kujikumbusha chuo cha Mungu kuhusu maisha ya Nuhu. Na hiyo ni uzi Mungu jona abajwe hoso ni kwako wanaswi wa sauti yehu kuimuka upe kufafana kila kitu kwa njia ya ambayo inakutakiza wewe na kuenda kile kiwani program aweze kuimuka na kutakizwa. Hiyo mbate ni Kristo sikie. Amen. Wiki chiyeo umewa Nuhu akinja safinani jeje na mkaziwe na wanaewo hahu na wakazana wa hahu. Licha ya kusumuia chuo cha Mungu kwa wafigana miaka gana na miongo miwili, wonsi wa ikiziyeo ni mkaziwe na wanaewo hahu na wakazana nao. Mama kumbuka no msumuia na kuniowani na kusikia unaweza kupata mojo sana siku ya leo. Maana yake unaweza kusumia chuo cha Mungu kwa muda mweya na hada ambao kwamba wahikiza na mperukia Mungu unatala na mado yako unasia kufa mojo lai kuzofa mojo Mungu aenda kazi yake kubana wakati wako. Uona kwamba nuka nja safinani na kwa siku miongo mine mvuya inya kwa wazuu na kwa kumtsangani hama tsana umtsangani abaika na majaa kanyika kwa wanze na hii Zuruwa yengoro ya Mungu chima yongezeke echo ndicho chima chate ya Mungu yonekana ni echo kwa hada kwa kuzimu ni mwesa safina. Hii safina ivingwa na lame ili izenje maziyengoro ya Mungu. Na ndiyo maana Paulo kamba katika Warumi 8:8 kwamba sasa basi takuhukumu kawii kwa hade wewe kuzimu mwa Kristo. Wanashadu kwa sababu ya kwamba katika ukimikiza Kristo za mpo ya jomeshe yako unaza Nuhu ambaye kasafinani. Umoja wa Kristo unakuvinga ili ingoro ya Mungu ize kupata. Kuna dina kwa hada ambao waanze safina Yesu Kristo. Maana kwa ingoro ya Mungu sejosuka inapata viwi sana. Lengo yangu msikai wa yeo niungiza mojoe kuniowani na kunisikia kwamba Hiḍi na murithi ukae kuzimuni Yesu Kristo. Maana kwa ingoro ya Mungu ikisuka inakuweka salama. Maana kuvingwa na lame hiyo moja Yesu Kristo. Yeo nikitaka huyowe hadi ahendekeo baada ya Zuruwa. Nuhu kwa safinani kwa siku gana na miongo miwili, siku gana na miongo mitano. Na hii bilele na hizawe katika kitabu cha Dabu 8 kili kuchandura. Ela Muungu nkakumwaarerwa Nuhu na wado wadondo wonse wewe kwa naye muda safinani. Dubaka hendeza kubiga ruvuto na haya maji yadaba kusuka. Haya matsana ya umtsangani kuzimu yewa yesa kuyatsa wakanyamazi na hii mvuya iyo ikakanyika na juu iwe isakucha. Tuba hii mvuya ipocha haya maji yadaba kukuma pompowe na baada ya siku gana miongo mitano hangu ile siku ya Zuruwa ipudabiyepo hii Zuruwa igijika juu ya hii safina igijika juu ya mlima mmoja kahi ya milima ya Ararati. Hiyo siku iwa ni siku ya 10 na fungahe ya mwezi wa fungahe. Haya maji yakija kukuma amale na kufika siku ya dura ya mwezi wa 10 hizi nsaza za hii milima ndawa kuonekana. Ingoro ya Mungu inakuja kwa muda. Na ingoro yekisia Mungu meshi kaarerwe watu wako. Kundo mwa Mungu. Kakanya maji kwa nsi ugana miongo mitano. Maji kwa wajuu na maji kwa wansi. Hulu Mungu juza maji. Nesa fina itzea. Na baada ya kumusuka Mungu akumbuka kwamba kuna mtuwe
ambaye ndiye Nuhu. Mungu akamwaarerwa Nuhu ambaye kamponya. Na takula nayo kuniowani kuchia kwa simu yako kwamba pangine hayo kupata ni yonse ni mazio sana. Pangine kila ambacho kujikwatia niza kwamba ikufumuka. Pangine ndoa yako inangika, ivunzika. Pangine kazi yako ichia. Pangine wanoa kufatula. Kukani maisha ya kuwa heketu na maisha ya kutana matipa. Na taungiza mojo yeo kwamba kona Mungu kakumwaarerwa Nuhu baada ya ngoro yako ni hukumu yako, Mungu pia kaizu kwa wewe. Na taungiza mojo kwamba Mungu kaarerwe utuwe. Maana kwa Yesu wa Kristo watu wa ḍamano na Mungu. Ḍamano lisijofutika, lisijosia, lisijovingika. Mvuya icha. Na watorele na kwamba makisaba dansi kumiongo mine Nuhu kafunguya darisha na kahoma kurabu kwenda doya kwamba aya maji ya kuma ambo hata. Eledi kurabu chadi kugala shirudi kaya kuzunguka huko na huko hata maji yendefa kikuma. Baada ya kunya, baada ya kucha, Nuhu kahoma kurabu dikadoe kwamba amaji ya aje. Lakini pangine unaweza kubwa kwamba kurabu naja mizoga na ya nyama. Kurabu diyawa dizinga hadi ugala kawi. Hulu wajua kuwa podo wakati juza maji na juza mizoga, juza mifumbi yawa na Adamu na wadondo. Hiḍi kurabu nikiona haya yote nimkalia Nuhu. Nikija kazi ya kuja mizoga. Pangine wewe mkakuhuma na kazi ya kuhenda. Ila hadi uoneyo kulumwenguni ya kutakiza chima cha kwamba Hiḍi hano yako kujari. Wewe kabisa kumeamoja ni wako Mungu akakupatia mzigo wa kazi fulani ya kuhenda. Lakini kazi wewe ukalata kurabu ya kuja mizoga. Hiḍi hano ya Mungu wewe kujari. Hii kazi ambayo upatiyeo kuihenda ulimwenguni wewe kuiacha. Maana kuona haya na haya de ambayo yaza mizoga, mifumbi, iyo kutseani. Kwa kupata hali bole ya kuja mizoga. Hii kazi ambayo kumuyavia wewe kuihenda, kuishindwa, kuiarerwa. Na takumbusha kwamba baada ya Zuruwa Nuhu, Mungu akamwaarerwa Nuhu. Zamboja pii baada ya Zuruwa Nuhu kahuma kurabu ikayowe imwehe magu. Eli kurabu ligala zawe diona mizoga na kuja mizoga. Kidushana chamba makisa Nuhu kahomandiwa kwenda doya kwamba aya maji ya kuma ambo hata. Ela kwa zamboja kwamba amale kujulimwengu juiza maji kula pantu. Huyu ndiyo hakupata pantu hakuhama. Ndoko mkagala kwa Nuhu. Hapa kuna yoni wawili. Kuna kurabu, kuna ndiwa. Hiḍi kurabu dikienda tadi ugala kawi. Ela huyu ndiwa ipo kwenda akikuuka, akioa, kakuwa na patupa malipo kuhama. Huyo kagala kwa Nuhu kujari poti kwamba amale kuna maji. Lakini mizandiwa sikuwa napata kwa kuhama. Hapa kuna yoni wawili. Kurabu na ndiwa. Huyu kurabu akiendoka na mifumbi ya kutseani yawa na Adamu na wadondo kashinda ugala. Lakini huyu ndiwa msafi akienda kiona maji ya ḍiyeo kakona kuhama kamgalia Nuhu amwehe magu. Sisi kwamba wewe hapo uipo kwa nyuni. Kwa kurabu ambaye kaarwa hano yakwe kaya kuja mifumbi ambapo azandiwa ambaye akiona yonse aoneyo kagala yamba kugala aviripoti kwamba
nyindani yowani ni yowana niona kwamba takufantu pakomba mimi ni malakura kuhama kwa ni gala kwa kwamba amali ukonze kuna mazi hanyo ni wowi kuna moja mimi nawe kuna moja hivyo hivyo either una undiwa ambu una ukurabu sisi kombe uyu ni ambe kumigwa na kazi na kwa kuhindani bwana kupatia kazi na mzigo ela kushindwa sana mbona undiwa ambu ukurabu kidi kucha kumichamba makisaka tia kwa siku mfunga izingine na kamuyavia ndio akawi kufika mioro huyu ndiwa gala kwa Nuhu na gomba witsi ya muyo mzaituni adomeejo miyomuni ndoko mundi Nuhu kahambwiiya kwamba yinzi imaukumani makisaka tia kufunga izingine na kama huyu ndio akawi na hii bua kaukani huyu ndio ipo kutsa kaza na magu memebu wapi kaza na gomba witsi ya mzaituni kaza na magu ya nagea koboko nze mazi ya kuma hata kumeani mihi kwanza nyamba wewe nami Mungu kupatia kazi na kupatia kumiswa kuhenda kwa kuhenda nizo kumisia huyu kurabu kagijika nemifumbi aoneo huyu ndio hapo tura kenda hakuona katu kuhama kagala hii bua kenda kaza na magu mema kwamba kama zia kuma na mihia kumeani kaza na magu ya tekea kaza na magu ya kutekeza kwanza nuza kwamba we unyuni ainaga ukurabu ambu undiwa huyu ndiwa kaza na magu mema sayo na kwenda kwa wantu na magu ya Mungu unaondoka kuambia vituga sasa ino kwenda kwa wantu kunaambia haya na haya damage na menji lakini haya magu mema ya kwamba kwa Mungu na maziko atyo toke na kuambia na kwenda hivyo unaoshindwa kwende kazi ya Mungu huyu ndio abuya pia kiza kaza na gomba kwa mawizi kwa kwamba lumwengu chukuma na jakumeani mimea kawi ni hadi uzane kwamba kuna kutuka ukurabu amba hundiwa na Nuhu akiona mama gwema huyo ndiwa kavuzedi pa na Nuhu kayawa akalia maisha mapya lumwenguni na sanu wa yeo baada Zuruwa na takuja kawi baada Zuruwa Mungu hakumwaarerwa Nuhu hiyo ni moja kulingana na dhango ja 8 kile cha dura zambo ja pili baada Zuruwa Nuhu kutsahukumanya kuyoka huma nyuni wawi kurabu na ndiwa baada Zuruwa pointi hao Nuhu kamuyavia mvuugiya dhango ja 8 cha miongo miwili chamba Nuhu kambaka madhabahu ya kumuyavia bwana mvuugiya makisaka wa sehemu ya kula aina ya mdondo na nyuni wewe unafaa kuyavigwa mvuugiya na kamuyavia bwana za mvuugiya kutsoma de madhabahu nizo sanu ya uyeo duda eo kwa nayo kwamba kaya wasalama je na mzi wakwe na halo ndo tose kwa nao Nuhu kambaka madhabahu na kamuyavia mvuugiya na saka mwenye kwamba madhabahu ni ishara ya ibada kwa Mungu ni ishara ya mayombi kwa Mungu na watu wa Mungu wote katika ulimwengu watu wa Mungu wote katika Biblia ukitsahukumigwa namna kwenda na Mungu zabu ya dura wekimbaka madhabahu salu hawe yote katika hii safina zabu ya dura kambakia Mungu madhabahu ili amebe Mungu ayange duda kwa Mungu na hata ondoa vyeo kwa ndombo wanafaa kwa vijua Mungu na tsoga makachuchu wakati wa Kaini na Habili kusoma kwamba Kaini jeje kahwatu kaza kayavia
lakini Habil katsana chicho chema akimyavia Muungu za mvuugiya, na Muungu akubali mvuugiya Habil elea Kaini kaidziza. Nuhu nesa yao yeo no mwe safina kahwa sehemu ya kula aina ya dondo na nyuni wewe unafaa kuyavigwa mvuugiya. He gave a selectful offering. Kakuzwazwa basi katsana chicho chema rondo nafaa kwa Muungu na kavya mvuugiya. Hiyo Jumapili sisi kwamba mvuugiya kwa hiyo mbaya aje usoni kwa Mungu. Kwa mashilingi ambayo kutumia wiki chiyeo na yabaki ile nyumbani ndio mpatio Mungu. Watu wa Mungu wakiada ambao wamanya Mungu saa kumuyavia Mungu wanamtsania Mungu mvuugiya iyo namfa Mungu. Si mabaki ya watumizi yao ya nyumbani. Jambo jane baadhi ya Zuruwa Muungu kera ḍamano na Nuhu. Katika theology hii ḍamano ihanigwa the Noahic covenant, ambu ḍamano ya Muungu na Nuhu. Katika Biblia hili ndia pii ḍamano ya dura diwanisa ya Adam na Hawa watsoyeo na Mungu akweka akiwaadhibu kisa kiamba yuvyejwa muke juzauma yuvyejwa muke juza na kichwa nyoka na nyoka anamma kisikino. Ḍamano ya dura ya Mungu na wanadamu kwena omba Kristo kaza kuza za yuvyejwa muke na kaza kushinda shetani ila shetani kaza umiza Kristo. Ḍamano ya pii ni ya Muungu na Nuhu baada ya Zuruwa ya Nuhu. Ḍamano ya dura katika ḍamano Mungu kamvuugiya Nuhu ile vone ambao kamvuugiya Adam na Hawa katika dhango ya kenda kidu cha dura yamba makisabu Mungu kamvuugiya Nuhu na wanaweka wamba vyani mwinjife ili kwamba yuvyejwe no juza ulimwengu monse hangu yeo rondo wonse wakula namna na vidondo vichuchu nyuni na hata viseme mazini vyonse ni waweka si ya mamlaka yenu na wanawa kimshoga nyinyi. Zani vyompa mimea ili mtumie zichakuja ndivyo nivyo kumpa ni hawa dondo wonse na mtumie zichakuja. Anashadu dura Mungu kamvuugiya Nuhu na wanawe. Wema wa Mungu ni Mungu jomvoni. Nataka kuambia wazazi wote wewe kumsio kuniowani na kunisikia kwamba wavyazi na hujiongezeni kuwavodhia wana wewe. Wavyazi na huyo ni sababu za kuwavodhia wana wewe. Sikula cha mazuka wana wewe una sababu za kuwadua wana. Kona humanya Mungu duka na huweza Mungu. Nuhu akiwa safinani zambo ya dura kamba madhabahu ya kumyomba Mungu. Mungu nesa jibiyeo kamba kanyamvoni Nuhu na wanae kwamba wavyai wongezeke wajize ulimwengu. Jambo ya pii kawapatia chakuja cha binesa. Na jambo ya haku ni kwamba kawapatia wadondo wa chakuja chao. Dura katika kitabu cha Dabu Adam na Hawa kiumbwa wapegwa mize na matunda ya chakuja chao. Ela baada ya Nuhu kwa safinani kapegwa wadondo sasa wa chakuja chako. Man was a herbivore, but baada ya miezi ya Nuhu man became a carnivore. Chakuja wadondo, chakuja nyama. Hiyo iza baada ya Zuruwa ya Nuhu. Tukabinesa aje. Zaboja hao Mungu kamvingira mwanadamu mambo ya uyaji. Ado jamanini. Mungu akeva uyaji. Kakeva kukwiha mwazi. Na baadhi ya dina huyo nayo yabona nkalinkali na ndwari nzuka ni kwa sababu ya kwamba kugala wayaji. Huyagana ya kutosa. Huyagana kiada kulukuna na lokoshi. Huyagana tawi. Huyagana miojo. Na hii ardhi ya kufuhani mwazi usiokuwa na hatia. Katika kitabu cha Dabu dhango ya kenda
Hiḍi kuchahanda huu Mungu kamba ni muumba mwanadamu Hiḍi kuchatsano yule jonse adze muyaga mwenziwe na mina muifahalo na muyaga muntu amba wa mudondo yule jonse adze muyaga muntu ni muumba mwanadamu kwa mfano wangu mwenye ndoko yule jonse adze muyaga mwenziwe naye anayagwa ni ungine na nyuviani mwinjipo ili kwamba yuvyejwe nujuhanda yelu mwenguni Bwana hapa kadua uyaji kwamba adze yaga muntu ne anayagwa ni mtu mwingine wapo muamba halo yafwe jogu uyombe ilithegwa ni fwe jodo ombe ukiaga muntu hapa ne unagwa na uzio kwenda kona sio mwana anayagwa na humanye kwamba katika hivyo ni Mungu mvuugiya Nuhu iwa ni kukanya na kudua uyaji kwamba wanadamu wazeyagana na adzeyaga muntu ne pia anayagwa na katika hii ḍamano Hiḍi ya garagara nede ya Adam na Hawa ya Adam na Hawa Mungu ananakanwa tadikuwa na ishara ila katika ḍamano Hiḍi ya Nuhu diwa na ishara kidiku cha 12 chamba nasema na kidiku cha 11 nguzi nyakwenda ḍamano nanyu kwamba meshi stovinanga viumbe vyonse na Zuruwa ikawi na wala sitoe hazuruwa ya kujunanga ujulumwengu vikawi muagija kunena kamba na hiki ndicho kizecho kihambwiizo cha hili ḍamano ya maishi nijo kuhendani kahi yangu nanyu na kula kiumbe chicho nweka uha wa mvuya mawinguni na unoa kihambwiizo cha hili ḍamano jangu nihendejo na lumwengu Bwana epwe ḍamano na Nuhu kaeka kihambwiizo ambacho pake wewe unakiona Bwana kaeka uha ude mawinguni na Bwana kila kiode uha anakumbuka dambu kandaje na Nuhu kwamba nikiona uha hude nakumbuka kwamba mwanadamu ni mnyonge kwa hiyo simnange mwanadamu kawi na Zuruwa ude uha unokimkumbusia Muungu ahadi ahendeyo na ḍamano hendeyo kiche na Nuhu ishara ambo kihambwiizo cha ḍamano iwa ni uha ude mawingunizo uha ukiuyoa unakana ukanusu toke uha mzima toke mvinigo mzima unaka mvinigo nusu ukioha huu huza huona kawi chuo cha Ufunuo Yohana dhango yane Ufunuo Yohana dhango yane kidiku cha pili bwikira ni waruhuni na kutsayowa niona kitu cha kidhaa cha kihaju mbinguni kaejwecho ni mtu huyu akayapa kitini ekingara za mawe ya thamani ya yasipa na kanelia na hichi kitiche cha kihaju kiwa kizungukwa ni uha ukingara za iwe ya thamani ya zumaradi kamba hikitiche cha kihaju kiwa kizungukwa ni uha ukingara za iwe ya thamani zumaradi hapa lumwenguni huona uha ukiwa nusu ela kude mbinguni Yohana kaona uha ukiwa uha kamili uzunguke kiti cha Mungu hapa kiantuga kumbuka hana kedode kude mbinguni kaangwa nzozi kaona kiti kisa ukaa muntu na huyo mtu huyu ni mfano wa Kristo ambaye ni hajo maishi zambo ya pili ya hawa kuzakioa kaona uha ambao uzunguka hude uha ukigani kwamba hawade we usoni yekiti cha Mungu takwansi ya hukumu kawi wansi ya mayatio ya Mungu kuena kwamba Nuhu na mkaziwe na wanawe na wakazao wewa salama dogo safinani na chima chengoro ya Mungu ikiyecho ndio chima cha hada huko safinani wapone yecho hawa kunzee wapata ngoro ya Mungu
hao musafina anopata tei na ya Mungu na sayawa ya uyeo munkayanga ishara kapada mano ya ishara kapada mano na ishara yako ni mvuya ambo uyawa nusu. Na nena kwamba Paulo katika Warumi 8 kamba sasa basi takuhukumu kawii kwa hawaḍe wewe si ya sheria ya Kristo Yesu. Ukidode mbinguni Yohana kayangwa mtu akaye usoni yeka akaye kitini na ape kiti kuzuka mvuya ambao kwamba huona nusu yako yokude kitabu cha dabu ya kenda. Hapa mbinguni wakuona ni ukamilifu wa ḍamano ya Mungu ahendeeje kuzima Kristo kwamba wote wamkizio Kristo kayavia boroni kawangiza hachini. Yohana kizaki wakawi kaona waze 24 na takanywa Kristo nisikie urembo kuna kuzoka zukamea abo toke na kuelewa urembo kuna hoya kwa mbona mbinguni kuna waze duka 24 na tawe pata kuchofuti pelo Yohana cha kuneniani hii hachi ya Mungu katika njia mifano, the truth in symbolisms. Hawa ze 24 hawa wa kuswamia ni kanisa ya Kristo. 12 ni taifa ya Israeli na 12 ni hadi wanafunzi wa Yesu Kristo ambao wote hawa mataifa na Israeli watania kwa mtu kimoja. Ndio maana Paulo katakamba kati ya Kristo takumuke wala muyume mutaifa ambu Muyahudi wote ni kitu kimoja. Hawa ze 24 hawa wakusimamia ni kanisa ya Mungu ambayo diunga Wayahudi na wasio kwa Wayahudi. Ndio maana Yohana kazakamba hawaḍe nao ni wa kabja hawaḍe da boya katika dhiki kuu kakuna tu Wayahudi kaona Wayahudi na wasio kwa Wayahudi. Ndugu zangu, Mungu jina Nuhu wana ḍamano ya kwamba Mungu akiouha hawezi kujuna ngalumwengu na maji kawi. Lakini jeje na Kristo Yesu wana ḍamano ya kwamba hada mkizio Kristo Yesu kutsahukumigwa wayawa hukumuni wanjia maisha yasiyo dabu wala mwisho. Na chakobeo kunisikia ni kwamba kona kuzela ḍamano na Kristo Yesu basi era na ḍamano yeo mwambe Kristo kwamba kumtsoea na akuvinge nengoro ya Mungu na kumwikiza Kristo kwamba kavantu pako saiso afu yeo kahwa vantu pako na vantu pangu na kwa kuiza kwako na kuikiza kwangu kunwa unjia katika nage ya yakwe na hugala wana wa ḍamano isijo mwisho. Na ndio maana Paulo kamba sasa basi takuhukumu kawii kwa hawaḍe wewe si ya sheria ya Kristo Yesu. Ndio maana yone zokomea na wote kwamba si kwa kuyoweani kwamba ni kifo yeo nyende mogoni nyakuyoani kwamba ni kifo yeo nyende wa Kristo. Maana hapo hii ngoro ya Mungu kwangu Kristo kainuya apade msalabani na Mungu kanifinikiza nete yakwe no mwa Yesu Kristo sio wewe kwara na tegete ya kwenda kuwa na Kristo. Na maji kwa nioneo mimi nataka uende wewe kwa kwamba zavya Mungu ampievyo Nuhu ahadi iyo na kihambwiizo cha mvuya ndio vya Mungu ampievyo Kristo ahadi vyo na kihambwiizo cha mkamilifu wa mvuya. Mungu nakuvote. Amen.